Ćao ljudi, evo večeras vam snimam mjesec, skoro je tačno iznad moje glave. Ali vidite vi, ovaj telefon moj ne može to baš dobro da snimi. Ne može dobro da izoštri na ovu daljinu. A vidite ovu tačku? Sjeverozapadno od mjeseca. Ona je narančaste boje, kao Mars, te veličine. Ali baš izrazito naravno, i stoji tamo. To ja nikad vidio nisam da je bilo za svojih 42 godine, nikad. Jel to neki dron koji nije na velikoj daljini? Šta li je to povuk? Toliko mi je krivo što mi je ovaj telefon takav. Nikakav. Jaka je svjetlost od mjeseca, ali vidi se ta narančasta tačka koja stoji na istom mjestu, ne pomjera se ona nigdje, baš stoji. Vidjet ćemo šta će ujutro biti. Pa reko, hajde da snimim da ima da se vidi. Ali stvarno se ne sjećam šta god da je, kako god da je tako nešto bilo. I šta će biti kad još uveća? Vidite? Stoji, ne pomjera se. Kao... Ne, to je neki objekat, ja sad vidim da je objekat. Ima rep iz 3 dijela. Vidite koliko je to nešto ogromno. To ide. Ima rep. U stvari nemam pojma. Ili je to odsjaj od sunca pa mu izgleda kao da ima rep. Onako, ma da. Vrlo interesantno. Znate koliko mi je krivo što ne mogu ovo da snimim sa boljom rezolucijom. Ali idem postaviti odmah na YouTube. Uglavnom, narančaste boje i duguljasto je. Nije tačka, nego i duguljasto. Definitivno je duguljasto. Ima ovaj krug koji blješti. Činilo se da se još nešto da ne podešava. Ovamo lijevo. Neka svjetla. To mi se činilo već drugi put. Znači ima krug. I onda ima, vidi se neki odbljesak. Kao neki da je objekat to gore. Nadam se da će neko još to da snimi sa boljim kamerama. Ali u svakom slučaju interesantno. Eto, nebo iz Banja Luke. 6. septembar. Od objavlja.